uba Renikton Lyngdoh tongkar uba de UMLA jong mau kerwat rengkat ke jingdon lang uba KM Warjuri. President Meghalaya Chess Association bat uba Totai Ham Lyngdoh Mar Shillong. President Southwest Kasil District Chess Association Hinen Kasngi kakhan riutere kucemang 1,000% ulayo pan Pynhap padano ik lympung ialehkai kabatip kum ka 4th Southwest Kasil District Chess Championship 1,000% bala pelong hapo ka hall jong ka Maharam Government Higher Secondary School mau kerwat. Laban kedua baka jing temu bakong san jong kani ka lympung kalong banjit yaki nong ialehkai chess jong ka district ban let me kmat sya ka state level ka bansalong hau panai jiliu. Kinong job ha kani ka lympung kilong na ki kena school jong ki shinrang ni students category male u Denson Marwen na ka Little Star High Secondary School ulawan ha ka kodan baningkong u bala yo kur san point ubala wan baar menda care ke jaren na Maharam Higher Secondary School but ubalai de u Glisterwell Marwen na ka Little Star Higher Secondary School. Kadba hakalyang kikentay padday ka happy la boti nong sin na Nativity Higher Secondary School kalawan hakakardan baningkong baar ka carefulness yaw panyaw na Maukarwat Presbyterian Secondary School but balay la yo daka iban serpa yaw panyaw na ka Little Star Higher Secondary School. Haki open category jong ki shinrang la job da u pan pentingan lang karasway na Maukarwan baar u Jefferson Marngar bat balay u penyar por jerwa na Jakram kadba jong ki kentay pat la job daka Amiti Marwen na Maulangwer bat baar la yo daka Wan Rani Shah semli na Jakram CMYC. Idon tang angut amat ketik guna aga jingwan isimuta naga kategori te ibo Kanno ikan chess competition dengan dengan ayah cek itu, cek. Even yo eka first position ide. Bagi balak kumar wen idang kat wesna.